part of their solution. We are looking for a solution. The chairman uyu akaba yaratetije amahanga leta ya Laurent Desire Kabila na leta ya Mobutu ikaba yaramaze igihe kirekire cyane ihangayikishijwe n'uyu mugabo w'umuhanga w'inararibonye uvuga indimi zirenze 5 avuga icyongereza igifaransa ikinyarwanda. Are you taking any responsibility for that? Of course. Good. I said, good. But yeah. We are responsible. Aren't you actually destroying what many people have already built? You cannot destroy what's not there. There is no life for Congolese. There is no life. As if I can compare Congo with other countries. There is no life. There is no economy. There is no salary. There is no security. There is no administration. There is no justice. So how can we think that we are destroying? There is nothing to destroy here. Akaba yitwa Laurent Nkundabatware Mihigo yavutse mu mwaka w'igihumbi 1967 muri Rucuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo aho ni mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwoko bwe akomoka mu bwoko bw'abatutsi b'abakongomani baba mu burasirazuba bwa Kongo aho bamwe bakeka ko ashobora kuba avuka mu muryango cyangwa se mu bwoko bw'abanyamurenge abandi bakavuga ko akomoka mu batutsi bo muri Masisi. Amashuri ye yize amashuri yisumbuye mu karere ka Goma yakomeje muri kaminuza yahoze yitwa Université Nationale des Zaïre UNAZA yize ibijyanye na teologia iyobokamana na diplomasi mpuzamahanga relation internationale. Yari umuntu wubaha cyane imyizerere ya gikirisitu yafatwaga nk'umukirisitu ndetse yajaga avuga ko igikorwa cye ari ugutabara abatagira kivugira. Uyu ni intwari ya Kongo. Uko yinjiye igisirikare Kunda yinjiye mu gisirikare mu buryo bwo kurwanya ubutegetsi bwa Mobutu mu ntambara ya mbere yabaye mu 1996 kugeza 1997 atari mu buryo bwa gisirikare cyemewe cya leta. Donc uyu wari umutwe cyangwa se yari rebellion wagwanyaga ubutegetsi bwa Mobutu. Gusa abandi bavuga ko yinjiye igisirikare yacinjiriye mu Rwanda muri RPA yahoze ishaka uburyo yahagarika genocide yakoregwaga mu bwoko bw'abatutsi. Mu 1996 yinjiye muri Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo AFDEL umutwe wa Laurent Desire Kabila. Uyu mutwe washigikiwe n'u Rwanda n'Ubugande kugira ngo ruhirike Mobutu. Kunda yabaye umwe mu barwanyi barwanya urugamba rwo kuva mu burasirazuba kugeza i Kinshasa kandi uyu yarazwiho mu gupanga urugamba neza akabasha no kurutsinda. Ico gihe bivugwa ko yari afite ipete ryo hasi nka Lieutenant cyangwa se Lieutenant ariko yaranzwe no gukora akazi neza kandi agira discipline ku rugamba. Intambara ya kabiri ya Kongo yabaye 1998 kugeza 2003 yinjira mu mutwe wa RCD Goma warushigikiwe n'u Rwanda. Yabaye kapiteni nyuma aza kugirwa major. Yitabiriye imirwano ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo cyane mu ntara ya Kivu aho yahanganye n'ibitero bikomeye bya FDLR ndetse na leta ya Laurent Desire Kabila yari irico gihe. Yahindutse umwe mu bayobozi bakomeye ba gisirikare ba RCD Goma ndetse abasha kugira n'icubahiro kirenze. Aha ni naho yatangiye kumenyekana k'umusirikare umunyabwenge ushira mu bikorwa ibyo ashinzwe ufite igitekerezo cyo kurengera abatutsi bo muri Kongo ndetse n'abandi bose barenganaga ico gihe. Igihe cy'amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi muri 2003 amasezerano yabereye Sun City imitwe yitwaje intwaro yasabwe kwinjira mu ngabo za leta FARDC. Laurent Nkunda yagizwe generale de brigade mu ngabo za leta ya Kongo ariko yaze kujaho leta yamwohereje Kisangani kuko yabonaga naga muri Kisangani akava muri Kivu ko nubundi aho mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bose barenganaga nubundi ko bazakomeza guhura n'akarengane bahuraga nako. Mu majambo yiwe avuga ko ategeza yizira na buke leta ko ibyo yavuze izabishira mu bikorwa byo gucungira abatutsi umutekano ndetse n'abandi bose barenganaga muri Kivu. Iwe yahisemo kuguma muri Kivu aje mu Majyaruguru ashiraho ubutegetsi bwe bwihariye ndetse agerageza gutegeka akarere ka Masisi na Rucuru n'utundi duce dukikije ahangaha. Nibwo yaje gushinga umutwe wa CNDP muri 2006 uyu mutwe ukaba ararangiye muri 2009. 2006 ashinga umutwe wa CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple. Yitangarije nk'umuyobozi mukuru w'igisirikare cyawo Lieutenant General yiyise iryo peti ariko ntiryari ryemewe na FARDC cyangwa se na leta ya Kongo. CNDP yagabye ibitero bikomeye kuri leta ya Kinshasa.
uyu Laurent Nkunda yari afite abasirikare babarirwa ku 6,000 hagati y'6,000 n'8,000 kandi bari bafite ibikoresho bikomeye cyane. CNDP yashinjwaga ibyaha birimo kwica abaturage, gufata abagore ku ngufu, kwimura abaturage mu bice byabo. Gusa uyu mutwe yakomeje kubihakana, ahubwo uvuga ko warengeye benshi cyane bari baraye bari bupfe, ndetse ubasha no kurengera amatungo yo mu bwoko bw'abatutsi yanyagwaga uko bukeye nuko bwije. Reka tuvuge ko ifatwa rye nuko umutwe wa CNDP warangiye. Tariki 22 Mutarama 2009 yafatiwe mu Rwanda na RDF ubwo yaraje mu biganiro bivuga ko yaragiye gukorana inama n'abasirikare ba RDF hamwe na FARDC. Iyi yari inama yo gushaka uburyo amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Yafungiwe mu Rwanda ariko ntiyigeze yoherezwa muri Kongo, kandi nta rubanza rwigeze rubaho kugeza na n'ubu. Ibyamuranze mu buzima bwe bwa gisirikare: imbaraga ku rugamba. Nkunda yaranzwe no kuba umuhanga mu gutegura imirwano, aho yatsindaga urugamba aturutse gutungura umwanzi no gutegura urugamba neza no guhuza amakuru. Yari azi gukora renseignement neza, ndetse ntabwo ari umusirikare gusa ahubwo yagiraga n'icyerekezo cya politiki. Yari umusirikare gusa ahubwo yari afite umugambi wa politiki, kwita ku burenganzira bw'abatutsi bo muri Kongo ndetse n'abandi bose babasha kurenganaga. Imikoranire n'andi mahanga. By'umwihariko Laurent Nkunda ashinjwa kuba yaragiranye ubusabane cyane n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda, gusa iwe arabihakana, ariko kandi akavuga ko ntacapfa n'u Rwanda na Uganda basabanye nta makosa aba birimo. Laurent Nkunda kandi azwi kandi nk'umuntu wubatse ingabo z'umutwe wa CNDP, yubakiye ku bushakashatsi abari barize n'abarwanyi b'abahanga. CNDP yari ifite igisirikare kimeze nk'icya leta, ndetse yagiraga n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye. RCD igihe yayiyoboye ndetse na CNDP yari imeze nka leta mu gihugu hagati. Uyu Laurent Nkunda n'ubundi yiyita umukirisitu, yarize Bibiliya cyane ndetse yose yarayifite mu mutwe, ndetse avuga ko ibikorwa byiwe bishingiye mu kwizera kuko arenganura abarengana. Laurent Nkunda yari umusirikare w'umunyabwenge utanga urugero rw'uko umuntu ashobora kuzamuka mu ntera yitwaje ubushobozi no kumenyekana. Azwiho kandi kurwanira inyungu za politike zihariye, atitaye ku mategeko agenga igihugu cyangwa se amategeko mpuzamahanga. Yavugaga ko iwe yaje kurenganura umuntu atita ku itegeko cyangwa se bategereza igihe leta imuhangurira. Laurent Nkunda kandi yari umuhanga uzwiho kumenya indimi zitandukanye, ubwo yari azi Igifaransa cyane, akamenya Icyongereza, akavuga Ikinyarwanda, akavuga Igiswahili ndetse n'izindi ndimi zitandukanye zivugwa muri Kivu. Reka tuvuge hejuru y'amapeta yiwe n'uburyo yagiye ayabona. Uyu musirikare Laurent Nkunda yagiye azamuka mu buryo budasanzwe, atandukanye n'uko abandi basirikare ba leta bayabona. Yagiye azamuka mu ntera ahanini bitewe n'uruhare yagize mu ntambara, ubushobozi bwe bwo gutegura urugamba ndetse n'imikoranire ye n'amahanga, kuko yubahaga andi mahanga igihe cyose baga bari muri Kongo, bigatuma arangwa ku musirikare ugira discipline nyinshi cyane. Yabaye suriyetena mu 1996. Uko yayabonye: yinjiye mu mutwe wa FDL kuko twabivuze, Laurent Desire Kabila arwanya Mobutu. Ico gihe abasha kubona ipeta ya suriyetena, ndetse nyuma yabwo aza kubona ipeta rya liyetena. Yari umusirikare ukiri muto ariko ushira mu bikorwa amabwiriza neza kandi wizewe. Iri peta bari muhaye nk'igihembo cyo kuba umwe mu barwanyi bafite icyerekezo ku rugamba. Nta gitabo cya gisirikare cyari kibifiteho iri tegeko, ahubwo byari kumwemera, bimubera nk'impano n'ubwitange bwe ku rugamba. Mu 1998 nibwo yaje kubona ipeta rya kapiteni, ndetse ntibyatinze kandi n'ubundi nyuma yaho yaje kubona hagati y'1998 kugeza 2002 nibwo yabonye ipeta rya kapiteni n'irya majoro. Uko yayabonye nayo, yabaye kapiteni nyuma yo kugera ku nzego zo hejuru mu mutwe wa RCD Goma, warushigikiwe umutwe n'u Rwanda ndetse n'Ubugande. Iyi ni intambara ya kabiri ya Kongo. Yagize uruhare mu gucunga ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu. Yongeye kuzamurwa abamajoro kubera ubushobozi bwo kuyobora ingabo, ubumenyi mu mikorere ya gisirikare, umubano ukomeye yari afite n'abayobozi b'ibihugu byabafashaga birimo u Rwanda ndetse na Uganda. Laurent Nkunda n'ubundi yabaye General Brigade muri 2003 mu ngabo za FARDC.
uko yarigize iri peta rya generali mu mwaka wa 2003 nyuma y'amasezerano ya Sun City. Imite yitwaje intwaro yemewe kwinjira mu gisirikare ca leta ya Kongo. Kunda yashizwe mu ngabo za leta FARDC nk'umuyobozi mukuru agirwa general de brigade. Byari kugira ngo igihugu congere kunga ubumwe ndetse buri mutwe ubone imyanya ikomeye. Rero Kunda nawe yaje kugirirwa ikizere abona iri peta rya general de brigade. Usibye ko iri pete ryari rishingiye ku masezerano ya politike aho leta yemeye guha amapeti y'ubuyobozi abantu b'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo habeho ubwiyunge no gusaranganya ubutegetsi. Tibyari bivuze ko yanyuze mu mashuri ya gisirikare cyangwa urutonde rwa kaminuza za gisirikare ka ESO, ariko yemerwa nk'umusirikare ufite uburambe. 2006 yabaye lieutenant general mu mutwe wa CNDP. Uko yiyise iri peti ntabwo yari hawe na leta. Mu mwaka wa 2006 Kunda ashinze umutwe wa CNDP yishiyeho ipeta rya lieutenant general arangiza yiyita urwego rwo hejuru, chairman and commander in chief. Aha tarundi rwego rwamuhaye iryo peti, ahubwo yarifashe nk'umuyobozi w'umutwe wihariye kuko bikorwa mu gihugu biri mu mbaraga z'imbere. Ingabo ze zaramwemeye kuko yarafite ubushobozi bwo kubayobora neza, yari umuhanga akanabubaha ndetse akaganira n'abasirikare biwe cyane. Iri peti ntiryemewe na leta ya Kongo, ariko ryarubahirizwaga mu mutwe we nk'umugaba mukuru w'ingabo. Nshuti bakunzi ba Master TV, igice ca mbere cy'amateka ya Laurent Kunda tukaba tukirangirije ahangaha. Ubutaha tuzabagezaho amateka yiwe yihariye n'intambara yagiye akomandinga abasha gutsinda umwanzi igihe cyose yarwanaga ku rugamba, yabasha gutahanaga intsinzi. Naho ubutaha tuzabana namwe mu byiza no mu bibi, tuzabana namwe nimutaka nijoro tuzaza nijoro, nimutabaza ku manywa tuzaza ku manywa. Nicyo cyatumye igihe ingabo zari zibarinze zagiye muri brassage zikagenda zitabasezeyeho zikagenda nijoro, byabaye ngombwa yuko twohereza abandi kugira ngo mutaza guhungabana. Urabyumva neza? Icyatumye